go nnile le tlhatlharuana maabane bosigo kwa kopanong ya Komitikhuduthamaga ya Bosetšhaba ya ANC. Se ke morago ga gore go tsewe tshwetso ya gore boeteledipele botlhe bo bo golagangwang le ditatofatso tsa bonweenwee ba emele kwa thoko matsatsi a le supa. Tsotlhe tse di kaya gore le mokwaledi kakaretso wa ANC Ace Magashule o ne a tla bo a tshwanela ke go tswa nakwana kwa Lethuli House go fitlhelela dikgetse tsa gagwe tsa tsietso bonweenwee le tirisobotlhaswa ya matlole di khutliswa. Fela sebueledi sa ANC Pule Mabe ena o rile kopano ya Komitikhuduthamaga ya Bosetšhaba ga ya itemogela dikgogakgogano go ya ka se se begileng ke bobegakgang. We have got our agenda. We dealt with all the issues. When at the conclusion of the National Executive Committee, we are then presented with decisions, recordal of decisions for ratification. Once the NEC ratifies decisions, which has been practiced, then the president will then do the closing address. The plan would have been to have the closing address of the president open to the media as well. I sit in that National Executive Committee. I don't know of any SG matter that came up because we don't have the issue of the SG on the agenda of the National Executive Committee. Matlisisi wa dipolotiki Professor Mcebisi Mdletsana o rile le fa ba ba latofaditsweng ka bonweenwee ba gana go emela kwa thoko ga go gontsi ga se ba ka se dirang jaaka tshwetso e setse e atlanegisitswe. He can't just refuse. He's a member of the NEC. So if the committee says you must step down, we have to step down. He can't force his way into Lethuli House when he's told that he's no longer welcome. So the fact that he says no really doesn't mean anything. The committee has taken a decision that is binding to everybody. Fa dikhatisong Ace Magashule o rile ke fela conference e kgethegileng ya bosetšhaba e ka molaelang go emela thoko e seng baeteledipele ba mokgatlho. I was elected by branches at conference. I will go back to a special conference and the branches must say to me, Comrade Ace Magashule, step aside. I will then do so. Khabagare ANC e tshiamisetsa go tshwara di-conference tsa kgaolo le porofense go kgabaganya naga. Mo go di-conferenceng tse baeteledipele ba ba tlileng go emisetswa kwa thoko ga ba kitla ba tsenela ditlhopho.